Khir tu le ngai thatu te chibai le vek ule tun tum chu Brazil team in ne na an chan chung chang atang hian bul tran le ta ila Brazil team hi chu mizo te point kan tran ma an result hi kan ngai chang thup thren ni kha ni zan lai pel thum le chan ve khan anin mat chona next round lu lo hril tu ani wang game apoimo le Brazil team na meron pressure an ngam khup maya an hing pui Scotland hi awesome takin sithum fai ngutin an neya har salutuk loving group leader ni chungin round of 32 anin pet kai Hein khela Scotland hian goal shot tum som pakhat ngut mai an nei ve thawa Brazil hian goal shot tum som ni pakhat te meu mai nei ve thongin ball possession hian Scotland hi 46% ania Brazil lam hi 54% ni hin in pass dikunga po Brazil team an chung nung zo ka in khel chung zong hian trum zaruk pani anin passa Scotland lam hi trum zali sumni pariat anin pass ve bok akhai khom nan chon Brazil team hen game an thunun zo ka an khel tha zok kan ti na ani chu soyang khanin rampani te in khel he poimo le ya next round lu lo hril tu ani wangin apoimo zol hle Rampani te Miami Stadium anin machona mipui sing ruksangli zali somsari le paria chu muna kal khomin stadium aling thayang chu an khat vek ane Hard Rock Stadium ani ya mipui pungkhom antama borok po atang le inkhel antrana minute sari na leka golut ngalin Vinicius Junior chun athiam je alantir le Scotland defender Scott McKenna chun ball atlier fu tok lova Ryan chun ball hi ron la chatin Vinicius Junior tan rong takin ball hi apas phei Vini hian August gan chu aron bum tlang ngala Vini hian olsam takin gola pet lutit sikhat fain ma an hruai ta ane first half unto marset minute somni pangana Vinicius Junior chuan Scotland in ball an hlau le chu nang chingin Bruno Guimaraes chuanin arong cross phaya Vinicius Junior hen olsam takin atau luta Sydney fain ma an hroi zuita ane second half minute somrukna Matthews kunha chun hun tha anei vele ta ani te po ache thahle Lucas Paqueta ball pass thazet cho olsam takin gola a finish Matthews kunha po hian game ni ainlana goal akhung ve ya ache thahle heng ho ba ka hin minute som pangana Rafinha chuan Lucas Paqueta ball cross moi tak chu gola a shota ma se hei hi chu gola alut talo hlova lau tak le uyum tak chu ane minute som thum pathum na Rodrigo point hun tha aneya ma se Scotland defender ten an lo block man lau minute som nga pani na Matthews kun ha point hun tha aneya ma se hei po August gan chon tha takin adan sak le bok ane Neymar po kan soin khan minute som sari pangana aron luta alu atang relo te Neymar hian free kick petin goal ban apera a rebound hi ball ron per le thing goal a pet le ma se August gan chun alo dan sak le tho ane Neymar hian bul aron tran na chumi chu kan ti thayanga chumi achun goal akhung ngal teu khup maya amai ro chu a hun thwa nei amang tangkai talo ane minute somriat pakhan na po ben chatanga lut Endrick chung goal shot thatak aneya amai ro chu au deu chia ane Endrick hian a ui le Scotland lampo hian hun thra Scotland lampo hian hun thra an nei thawa minute somni pathumna John McGinn goal shot lut lote minute somnga pariat na Jay Adamson hun thra an nei Alisonan alo dan sakte Louis Ferguson an minute somsari pathumna free kick apet lo takte po awiyom leya an ram hian an ui ve le amai ro chu apoi mo golero an hlo chuak zo talo ane Brazil tana thulo mum tak ta chu an player poi mo Rafinha in hliama se Neymar chu minute somsari pangana aron lu thaya mual amuna in khel ente aborok athoma Neymar an mukha an lom ane chotiang khopa borok siam thaile player ro pui chuan Brazil team tan ain lan vele theita ania hei hi chu Brazil ram tana thillo mum tak ani nge yang hun thra te po aron nei ngala a game po a mu nom le ma se golero a thok chuak lem lawa
a game khel le turai ro chung goal a thok chuak ngei thei tura te po han be sei tai la tha nge tian Neymar hi anram tang kum sang ni somni pathum October nuwa a khel le masak ber ania goal hlo chok lo ma se kan soi to angkha nin mi puilom a hlowa Brazil team phurna petu kan ti thei hialang chu in khela zo nu hian Brazil hen record thar an siama World Cup group stage sa voisom pani azoning group an pal tlangna anita hetiang record hi ti thei an la lo ane tin Vinicius Junior point record thar asiam ve boka World Cup khel pathum a goal khung vekin goalie a khung tling der towa Mbappe le Haaland te ani rol chia Messi goal nga khung chau awm phak ta lo ane hi chu kumin bik kan tina ni e tian group atang hian in Brazil hi khel thuma point sari nen next round of 32 chu direct in anlut ta Morocco lampo an chaka haiti an lo ne hemi wang in Morocco po direct in panin ani chu next round an lut ve boka point sari an hlo chuak Scotland hian din mun achiang telova pathum na omin point thum an nei me ka pathum na ko ta tang point thum nen hi chon next round lu a har leyang haiti lamero point hlo chuak lovin an tla ta thunga anni lamero kumina chon kan mu chui don talo ane Brazil team bi khi hetia ani Brazil team hi hetiang ani ta ka chon pakhatna Brazil team hi pakhatna anni ta ka chuan next round kan hanti round of 32 hian Netherlands Japan emo Sweden chu antum thei don ane anmat santur a hautak phian don mai a khai khom nan Brazil team game a mu nom emema an attacking a fu to ka chumdang ain a try moti mai tur ane Vinicius Junior to man of the match thlan ania goal ni khongin ani hi chu soisel thiang lo khopin kumin World Cup pa chon a che tha hle midfielder ho ball pek a tha to ka an ball supply a tha tin ani ber chu Bruno Gomes le Lucas Paqueta te an mu nom emema Matheus Cunha goal thum alu to na hianin anni panni hi an tangkai hle Scotland khan anti sual na sa ve boka goal ni an khelai kan ti ni point kan sei sual lawang defense le midfielder an nget emema an ring tok bok ti sual an nei manglo bok ane hengba ka hianin finisher te an thatok lo mati mai turin soise na turero aum thunga kain khela hang goal shot tum somni pakhat te meu mai an neya goal khungero tum thum chau an nei hemi bi khi soizui tur chu ania goal khung an theilo lutuk an match ma saber kan hanti te second match apo goal shot an nga viau chung khanin goal an khung tam tok lova ni zan lama po chutiang bokin amai ro chu han soisel na tur zon hi chon soisel tur atam thrina ani na taka ero Brazil team an tha thlota chak an phuwa champion thei turin hun tha an nei zia te po kan soi chhozel turangai o enga po chuni ta se khami bi kha Brazil tuna an result big ania voin chun nama in khel dang result te po kim changzokin da kan tum le tonia